yanjye iri hehe? Telefone yawe nayo wabona pe nushaka kureba mu mufuka wawe. Kandi mbona ntayirimo. Nuse telefone yabikiye. Hanjye ndayibuze. Nayo mfite ni mumbeshye. Telefone yanjye. Niba iyo telefone yawe. Mu mezi telefone yanjye. Na telefone jamuda. Telefone yawe se ni iyi ngiyi basi. Haguruka nawe turebe telefone yanjye. Reka turebe telefone. Njye ni mungureho njye ntabwo nari ndi kumwe Amara wasanga ari iki gifite inkoni. Njye mfite telefone yanjye. Bindi. Reka ndebe mu nkweto z'uyu nguyu kiyo phone yaba itarimo. Inkweto wasanga irimo. Ubusumu mu nkweto zanjye kandi kwizo. Igihe cyose wari umuswa. Umuswa reka ndebe ko ndi umuswa. N'inkweto zimanzwe wabona iri mu gisenge. Yesu! Ubwo yagiye kuba umushoro pasi. Ifone yahindutse umushoro pasi. Reka manze babwiye. Ubundi telefone mbese. Asubiye nawe uvuye kuyihisha. Oya burese. Ese uko ari yagiye agarutse. Muri telefone igira irembo. Bambarize. Irembo ry'irembo. Bambarize. Kuramo ikoti tugushaka. Rose muri igira irembo. Eko man, telefone yanjye irasona. Ntabwo mwanyumvisha ukuntu isigura. Ikaze nyihamagara. Kandi isona. Genda yibura gute? Telefone zanyu zigira Hari igihe wahamagara ugahamagara mu kuzimu. Telefone yanjye irasona. Wesha. Kumbe kwizo. Ujya ba telefone zanyu. Fone yanjye. Hoya tubwire. Bandebera. Phone yawe uzikware yafashe mu mufuka. Waje. Fone yanjye afashe mu mufuka. Uri gisambu. Ubwo ko ari ujya ba telefone y'abana. Yamaye bamenye ako kantu ni kabi. Oya, uyu nguyu ni igisambo cy'imitima gusa. Gafasha. Imana ibiri. Sekari marakira. Genda ufate ifoto. Kamera ntabwo uzahiriye ifoto. Pana video. Hindura aho hino.